I veliki pozdrav u Razeri, ni sam sebi ne vjerujem da sam izbacio klipa, kamoli vi meni. Da ne bi puno odugovlačili sa nebitnim osobama poput mene u ovakvim situacijama, hajdemo na klip. Pošto dugo vremena nisam snimao, a pratio sam sva događanja oko drame između BTF organizacije i youtubera koji su pravili klipove kako je zapravo BTF organizacija pod navodnim znacima kriminalna organizacija koja okreće brdo love na samom eventu od djece i samih sponzora koji ulažu pare kako bi se taj event i održao. Sve to me zaintrigiralo pa sam se tako obratio direktoru organizacije i upitao da li bi mogao da dobijem dopust u uvidu fakture, odnosno prihode od sponzora i troškove koje BTF organizacija pokriva. Na moje veliko iznenađenje nisam dobio negativan odgovor, a prije nego li krenemo sa uvidom u fakture, želio bih da naglasim da sam iste dobio samo od zadnjeg BTF-a i nisam imao uvid u prethodne. Ako bismo krenuli od početka čitave situacije, odnosno trenutka kada su počele varnice između youtubera i BTF-a, to jest kada su Muđa i Čale prvi put odbili dolazak na BTF zbog navodnog prozivanja istih youtubera kako neće biti pozvani zbog nedoličnog ponašanja, odnosno psovanja u klipovima, gdje je Muđa odreagovao tako što je rekao kako pod navodnim znacima bilo koji youtuber koji ima veze sa BTF-om više nema šta da priča sa njim. Naravno zanimao me i taj konflikt pa sam želio da saznam da li je to zaista istina, pa sam tako pitao direktora BTF-a isto pitanje, na što sam dobio odgovor da su svaki put bili pozivani na BTF, ali da su ga navodno odbijali zbog prethodno dogovorenih obaveza. Kako je rekao direktor BTF-a, posumnjao je i na pravi razlog njihovog nedolaska na BTF nakon što je Edin Creations u spornom live iznio privatnu poruku u kome je Čale rekao kako je BTF organizacija ispalila dom za nezbrinutu djecu, pa da pogledamo taj isječak. Vidim, slažem kartone u Lidlu, mene boli kurac. Razumiješ me? Au, slušaj šta je Čale rekao. Znači, slušajte sad šta je Čale rekao vezano za festival. Nadam se da je u redu što ću pročitati. Kaže Čale, za dom. Trebali su da daju domu za djecu i da ih dovedu na festival. Od toga samo roba je odnijeta, drugo ništa. Ma laže sigurno, čekaj uđe da im šta baka ima reći. Nek mi objasni neko zašto pare koje su trebali, prvo kaže Čale, trebali su da dovedu tu djecu na festival. Znači djecu iz doma, trebali su dovesti na festival, Čale kaže nisu ih doveli. Znači sjebali. Druga stvar, od toga samo je roba odnijeta, roba valjda odjeća, šta je već. Direktor BTF-a me također zamolio da pročitam dokument, odnosno zahvalnicu tog istog doma na osnovu odrađenog humanitarnog akta u istom domu, pa da čujemo šta je sve u zahvalnici stojalo. Poštovana Mirjana, ovom prilikom vam se još jednom zahvaljujemo na humanosti i donaciji koju ste uputili djeci naše ustanove krajem prošle godine. Žao nam je što nismo bili u mogućnosti da svi zajedno dođemo na festival u Beograd jer smo bili spriječeni zbog ranije zakazanih aktivnosti, mada su naše potrebe bile iskazane u novcu koji smo željeli da upotrijebimo za plaćanje troškova stručnjaka koji bi pružili pomoć djeci. Složili smo se sa željom gospodina Vuksanović Saše, odnosno Čaleta, da donacija bude realizovana u vidu robe i velikoj količini slatkiša koje su dobili od organizatora vaše manifestacije. Nadamo se da će se naša saradnja nastaviti u budućnosti i da ćete nas imati u vidu kad god organizujete Balkantube Fest uz još jednu originalnu zahvalnicu od strane istog doma Bela Crkva, koja je uručena direktoru BTF-a koji je ovom zahvalnicom želio da iskaže kako nije imao nikakve veze sa nedolaskom djece iz doma na manifestaciju. Nakon ovoga sam kontaktirao i Čaleta jer sam želio čuti obe strane. Na upit koji je razlog konflikta između Muđe i Čaleta i BTF-a dobio sam odgovor kako ne može sve ukratko da ispriča, te da mu treba više vremena za tako dobru organizaciju, te da nemaju konflikt sa BTF-om, ali da bi ga mogli imati. Gdje se jasno vidi manja komunikacije između pomenutih strana. Također se desila još jedna sporna situacija između Čaleta i Muđe te BTF-a, odnosno spornog Instagram storija gdje je stranica BTF-a objavila gomilu bedževa gdje su se na ponekim našli i slike Čaleta i Muđe uz natpis online shop da otvaramo, što je zasmetalo Muđi pa je tako objavio Insta story u kom je stojalo ne znam samo ko je dao pravo da koristite naše slike na bedževima, na što je BTF
organizacija odgovorila: sjećate se, to su oni bedževi koji smo trebali zajedno da prodamo za humanitarnu akciju, ali nismo, vi ste se povukli, a mi platili iz svog džepa. Da, to su isti bedževi, a za njih ste dali dozvolu, ali nema veze, vaši se neće prodavati. No te varnice ćemo ostaviti po strani i preći na fakture, odnosno prihode i rashode BTF organizacije. Naime, imao sam uvid u cifre, odnosno tačan prihod BTF-a koji je dobio od sveukupnih sponzora i on je iznosio oko 22.000 eura, dakle oko 44.000 konvertibilnih maraka. Gdje sam također bio upozoren da ne bi smio da iznosim podatke taksativno zbog ugovora o povjerljivosti podataka, gdje bih mogao da budem krivično gonjen ukoliko isto uradim. A sada ću da vam priložim fakture troškova i predračune koje je BTF organizacija snosila. Pa da krenemo sa rezervacijom sale u kome se održao BTF. Da vas ne bih mučio oko datuma i rezervacija koje su dogovarali, taj dio ćemo da preskočimo. Ako ste saglasni sa prijedlogom, molimo vas da nam potvrdite te da ispunite formular koji vam šaljemo u prilogu. Prilikom popunjavanja formulara molimo vas da vodite računa o vremenu koje je potrebno za pripremu, korištenje i raspremanje sale. Cijena po satu je 330 konvertibilnih maraka bez obračunatog PDV-a. Pored popunjenog formulara molimo vas da nam dostavite i potvrdu o registraciji kao izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci kako bismo ušli u proceduru potpisivanja ugovora. Kada bismo izračunali cjelokupan boravak, odnosno 72 sata puta 330 konvertibilnih maraka, dakle dobili bi neku cijenu oko 24.000 konvertibilnih maraka za iznajmljivanje sale Bori. Zatim troškovi tehnike, ovdje možete vidjeti koliko je koštalo iznajmljivanje tehnike, to jest oko 14.000 konvertibilnih maraka zbog uračunatog PDV-a, gdje mi je direktor BTF-a objasnio kako svi ugovori idu preko agencije jer su im oni partneri za BiH zbog toga što nisu rezidenti, te da nemaju pravo da plaćaju nešto bez PDV-a. Zatim trošak prevoza autobusom koji je iznosio 1.800 eura, odnosno 3.600 konvertibilnih maraka, bez uračunatog troška youtubera koji su došli vlastitim automobilom. Potom smještaj u hotelu koji je iznosio oko 18.000 konvertibilnih maraka uz popust od 40% gdje je uračunati smještaj EU zajednice te gostiju koji su imali veze sa BTF-om, gdje je totalna cijena izračunata oko 11.500 konvertibilnih maraka koja je također avansno plaćena. Dakle, ako sumiramo, ukupan prihod je iznosio oko 44.000 konvertibilnih maraka, a troškovi su iznosili oko 56.000 konvertibilnih maraka. Te prodate ulaznice koji po mojoj skromnoj procjeni nije bilo više od 1.500 do 2.000, od kojih su trebali biti isplaćeni svi operativci, a zaista ih je veliki broj, dakle oni koji su omogućili da BTF uspješno protekne. Na sve to dobijete neku mizernu zaradu za ljude koji su uložili znoj i trud mjesecima kako bi sve to omogućili. Ne želim mnogo da pričam, vi sami prosudite da li su se mogle uzeti grdne pare na račun BTF-a. I to bi bilo to za danas, a vi mi ostanite vedri do sljedećeg videa i mir na ulicama burazeri.